Bueno, iya, así éramos los saludares. Kata di bawah cerita, ini itu médico.
Mesua, bai, gero, dator, dantza, zure, bale, gero dantza, horre, bai, euskal dantza, gero dator, orua, ez bakatu txistulariak, eta gero, orua, bale, bai, Atzeratzeko enpresa dagoeneko dagoena. Bizikoza denon bana ez daitela. LH-ko ikasleak ilusioak etxeropen aparatu dugu. Mundu honetan beharrezko aukera emakuntza eta aurrekari ezin dugu izan. DBH-koen partez, benetako gabonak gura dugu. Ondokeri barik, aldaitasunez betea eta gozatzeko denborarekin. Batxilergoko ikasleak guztiontzat zoriontasun zati bat ekarri hura dugu. Maitea guztietatik hasi eta beste guztiontzat. Irakasleen aldetik, gure barrura bakitzeko aukera eskatu dugu. Eta hola, bakea zabaltzen ikasleak dugu. Danontzat, bakea eta zoriona. Bezarka da handian dira danontzat, bihotzaz. Orain, dantzako talde nagusiek agurra eskainiko dizugu.
Voy a comer las manos.
Gedi. Suekonya Gedi. Pakai itu. Baik, mana kori kita cerita, sudah ya. Opus kami. A ver, porque precisamente ibu habis baik, kalau mencintiku besok dikobigara isi.
Entzuriek, moztabe izinik gauz, ondo entzuteko.
Ayo, itxaso bidean eta zuretan. Munte. Itxaso, artista. A ver. Barato. A ver, horrek txaloa, goia prest gauzela, dia horrek txaloa. Oso, ora, izikipito, gabe? Bagoa, Ara, gara begira,
A ver, Nautos Etasen, Rata de Pamisaje, Maná, Onus, Anapáticas, Amietas, Partido, Órale, Partido. Muy bien, ya bajamos como un LH. Va las dos. Vale. Imagine, ahora vamos a ver varias focus aparatos. Vale. Partido, partido. Partido. Descansa la carita también. Descansa la carita también. Partido, descansa la carita. Como era tú, descansa la carita que pide Juan Ara. Ese es Juan Ara. A ver, boca de Maya, Juan Ara, las cosas que sube. Boca de Maya. ¿Vale? A ver, equipo de Guadalupe, Lucía, Salata y Vicente A mí me planteé que se Hasta en el tiempo se desfila como un ciudadano en el asunto de la época. Ahora. Equipo de la el carguero va a presentarse en la calle. A ver, el equipo Maratonía pretendía el A. Su accelerado. A ver, diga el Maya, accelerado. Oye, venga. A ver, hecho. En la clase laboral, a ver, A, etapé, así.
postetik arantza, postetik arantza. Postetik arantza, Bueno, a ver, tía, listo que se todo. Estoy ligado en Maya. Estoy ligado en Maya. Estoy ligado en Maya. Estamos en nada. Estamos en nada. Estamos en nada. Bueno, va, hoy en Chur o algo de todo se usa. Mira. Euskara gaztean, antolatuko du argazki lehiaketa. Bizepuru ezetzak eman arnaza, euskara lehiaketa. Gero horrek bukalatzen eban, argazkia bilatzen izan, ezta? Eta honek, aurkitu dugu argazkiok eta honek izan dira izan dira. Izenak egon arra, esto se describe y lograr salir más. Vale. Oye, argazki originalei salir. Honek hartuko dabe, kultura bonoa salituak zegoenak, Oier Iturriano eta Laia Castaño. A ver, Eta gero, argazki aukerakoa, gabonetako zara zaritua izango dana, gabonetza, Nikole Artadi. Bueno, la parte a Arturo Buñalí es que el casco a una segunda. Bueno, él hace con el negocio del Pabellino, que me engancha a la pública, esta
Maya sesuai kau ingin yang rumah. Berubah dari lokasi besar saudara. Mereka masih dibilang dari semuanya. Lalu dari Maya.
Also, again, Mrs. Se llama Castillo Oye, a ver, Mercedes, estoy cansado, nadie a la lectura, ¿vale?
dice, dice, oso no puede gozar. Sei cara, espere caso. A ver, a ver, vos sabés lo que era la Mercedes. Aspiro, aspiro. Gutxi. 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 A ver, hecho. Herida musical, corazón, María di Bataku, favorita coja, que te sabe. María, mañana, después de las 12 de la noche. Venga, ya. Nunca basta. Zer. A ver, pero, Mati, pero cuando salía, Yanire, Mikel, Yanire, pero, jamás que me acompañe, y caso la nave de partir y de demás, ¿vale? González, jamás que me acompañe, y caso la nave de partir, ¿vale? A ver, déjense que la cual. Díganme si que la cual. Oye, no estoy para la ciudad.
Peri, debe Pauli apa eso película que asusta que dan. Es que el caso.
DBH bat zaria? Bale, zuek zaria lehenengoak. Marra gorrizen atzetik, bale? Beste ikusten. Ez ginen, batzi bat ara.
mesedez, goikoa eta sozero, salto badi. Azkiro. Salto badi. Eta putzune, makinetik urrun mesedez. Ez. Urrun, de lejos. Urrun. Soy ese futuro de ánimo que soy el mío. Es categoría. Y aquí, ahora. Eta organizazio bat, gora egiten dozuen nire, debeatze bat, pare handi, uruguan. A ver, gauzatxuke, dantzari premo sueño, eta gero bezitza premari. Erdia kauniena. Orduan, etorzetuse eskerrera hau, mesedez eskerrera dekori, erdia kauniena da. Tximona bera. A ver, momentutxu baterik, a ver, lehenengo maila badago, unibertsitika zaritari nindugu, a ver, zuetaz kapataren. Lehenengo mailakoak administrazien, zuen, bigarren mailakoak, hiru eskrau. Laugarren maila, ez dakit laugarren maila dagoen da ez. Batzi bi, bueno, orain, ohar bat, euskeraren astean antolatutako lehiaketan sariak egongo duzuen. Nor da nor lehiaketan hartu zenuenok, 5 egunetan eskritutako pertsonaia guztiak asmatu zenuen zan atzu. Horien artean, zozketa egin dugu, eta badugu zaritua da, DBH-ko
Lehenengo mailako tamborosa. Legeak ateratzen da ze. Tamborosa, venga! Lehenengo mailako Pable Oarteta. Era Pablo. Hurrengo saria. Mime. Lehiaketa parte hartu zegoen onartean ere badugu mime aukeratua. Berada Batzi tamborosa. Batiko Naya Okafoa. Lau pertsona kanabea. Bueno, y les explico por qué no es una emoción. Ahora ya falta. Es
Bati mo ang dos, wala. Es. Tres, ya, diga. Kami adalah Mercedes Eto'o istimewa. Eto'o istimewa Mercedes. Baru
Okay? Praise. Spit it out, spit it out, spit it out, spit it out. It says spit it out.
A ver, necesito sonar Bachi, Bat A. Bachi, Bat A. Ahora tú, dale acá el día, ustedes.
Ape, está hecho que pisa usted, venga, oso todo, a pista va a salir, venga, venga, ahora va a subir, venga. Bueno, para hoy, vive de mañana. Aquí, lo voy a cuidar, ¿vale?
Vale.